Patala fatua tambua lau Samoa Entertainment TV mai pia eusi mai fafonga. Watatala ina ituol tamaya aita wia yo asale maui lalo tutunga. Ina watalia alfamsinongal tal sangala na lo yele fionga Alex su ay tatala. O tutunga ya nofo itanu mapua ilonalo. Saini faleata ya solulu Leilua ile awauli. Fao oa ia ona pepa malanga ili ofisa o le listala. E faatalia ile toe vala aunga. O lana mata upule sa sulu ono le masina neil famsinonga mulnuu. Moli angau aita wia ya au fia ile umio au pengam tautia. Fao o manu atunga. Maleta mo faye fao ol maliu. O moli angol mataisi ni o le fangoli ina uatongi sala lo na nuu se tasi lava o matai o le nuu. Ile masina talwai. Masala la wai lungo le Facebook tongi sala Samoa. Pe ao nga se solitu la fono al tangata ufasala. Pe ta ele fo fasalanga ai ole se ao na tupu se ngi ai mau yo tupulanga. Le ama tolu sultau sanga talwai na moli mawina ai fo i se tamata la vona sai fo i matutu ya ile afi samalai ulu ile ala tele. Pe ta ina to i fo le timu na matua malingi lava ma pe ile afi. Ola fio angone ya fu na ola to fa ya fo ile tu ai ngotongi sala lava eta se tusa ole tolu se fulu fo i tau sanga talwai. Ole fale tu o fa fenga inga le kalesia metisi na foli oso ile afi talalia e mamu ile tino le matai na sai foi ile amo ole si tongi sala onga na tupu mai I fangaloa na maliwa I tangata fa pena foi le si tongi sala na susunu ai maota matupu mai salamumu ona ole se ao na tupu ole tu ai ngotongi sala le tato tanu lea wa tuli mata ai nei le fa ai ungal fa msnongol nei vai tau ilana ia foi fa ai unga fai ola sa sulu ona o ke topa, e tali elta maya ai tawia yo asale maui moli anga leo. O tua ia ilo na tau la mua alfa tau nu ino al tongi salalo na nuu. Asanga ilei silava matai sini o le nuu. E o malite minta penai tatou talafowe le ia isa soifua na afia al pasese, tu so le fase fulu, ale pase le lau muso oi. Lona malanga mai tuale na uso mai tiavi, sau sao, ilalo I tau ngā manono masao mai malifa mawa mai le maanga wha mua, na tupu ai le fale tonu. E maa salomia o le ini tau fio pau. Feto ayai I leisi ta avale tifam ta ape ta faala. Ile tala malsui komsina o leo papali I Mona Lisa. Tu sa lua sulfitul au manu an fa top il falma I motonga ftingam to etete ai tua. Ai o tau fia pea leisi vai ngai au fia ai male to ofa. O lo oti ngā ina talu mai le tai au. O fa mawina foi. Na te ema yai male leo ta mai ta I le pasi. Pe on fa maonia le sui komsina o atu le fase furun pasese. Masa ni ai lava o le pasese e fa utuaina le ave pasi e fa alu le mu pe asa o sawa. Wa moli mawina e le o se taimi mua fo ilea. Wa ta ape a e se pasi. Alfa le pasi lava leo lamus o ilungo le awala. O le malanga al pasi le tai au. O le tumu lava o tangata whainga ruengam tamaitia onga. Ai o le fa afetai e la vea le pasi. Watu wa onga ai o moli mawina yai whanau la iti sa malanga mayai. O le ofisa fui mum fa lawe tup fa fose I maleo na tau nu mua mo fa tinonga o lato fo I au nanga o le susoani mua. Wa musu ia nei le ta ele kalesia Yesu Kristo le pa ia wa so ngatai le lalangi President Russell M Nelson ia fosia se malu sai sa vai I Samoa o mausali le malu lona lua o ia nei upolu pe ta el sauno ang le presidentian na filifono tele lona se la wiva sutolu le pa ia na ia fola il fa tonunga al tama fa langi ina ia fauni malu fo se lua se fulu e mua mai lava le ingoa o sa vai I Samoa ila na lisi. O lana tatalo ia o atu le nei poloa I tulu inga uma. Ina ia fsonswani ai mo soifua fa le anganga o tangata. Malana fa amanatu o le sfuluai e le ta ua le tupe ai ta ua lo taltununga. O le malu ila na sauno anga e maua mai ai fa alinga. Ma ia o tatou mafau ai fa le anganga e lima taita ina ai tatou tonga fiti o fa afita uli uma. Ma ia mafau fa le anganga ai ia fausia nisi malu fou ia atili moni ai o tatou mafau nga fa le nganga e pe ona ia fola. Taimine ia lo ngā solo lava Samoa na lua I le malu I upolu. Ai wa toe mai a le malu fou I Amerika Samoa. Le na amata mai le fawina I le tausanga lua o lua tasi. Mai tawina le tupo le kalesia Yesu Kristo le upa ia waso ngata I Samoa na lua. I Samoa lava ia mana fa maunga lo numero silia lava tangata lotu ale kalesia fa potonga Kirsiano Samoa
So o tu iai le ekalesia Katoliko Roma, lona tolu le totele le ekalesia Lona tolu le totele le ekalesia Yesu Kiriso la upa ia aso ngatai, lona fa le ekalesia Metodisi, mafasola ne ai isi ekalesia Pentecosto. Ai ole folfolanga le Pristine Russell M. Nelson, ole ekalesia Mamona, ole afau le isi malmolsai savai i Samoa. I whamaunga talu mai se te maule tausanga taluai, ua o atu le lua se lau valu se fululua, malu sai le laulangi. Lua se fululua leo ngā taifale a Samoa o le amalangati Australia le vai asunei, moa o onga tolu masina. Le umane o nā o onga mo la tofa au va amai le isi va leo ngā taifale a Samoa le nā whanua Guardian Class Patrol Boat. Sa whaia se sauni ngā aloa ia, e talo si ai le saunga le mua lau whai ngā ruenga, ma avatu iai wha monianga al ministanta ngā ruenga, wha walo Harry Schuster, ai al kumsina, au apa au longoi tino Filippo, ai al wha whengainga si osi sa le sulu, mo upu wha malo si mansani ai lava, ai al wha whtail minista ia Australia, ili toe au maia, o le wa leo ngā taifale. Ele mwhai na ngalo sui fua mau tangata o Samoa al wha ma il kanesa, e pe on wha ilonga il masina lava ia o ke topa, ma masina piniki, ona e whapitoi ta mai ta iwa fio la tau susu sa itulo le kanesa. Pe ta iwa be ai nei o se taimi mo Samoa. I nei mātunu o mamao e whaata si ai whaalawi loa o onga e mana tuai pea i la tau wa whaina il nei foi whamai. O toi se e maria toi anga i lunga le tau o le pensini ma le suau o le tatou atunu o le masina le nei o ke topa. I le pensini ma i le tolu tala lua sene sa ia le masina na te nei. Leo wasi itia le tolu tala fas tolu sene le lita, ma e lua tolu sene o wha popo. I le sua o kiso ma le tolu tala lua iwa sene le asa ia se tema. Leo wasi itia le tolu tala ma le ono su valu sene le lita. I le kalasini leo wha tulanga mai anga i atu, i le tolu tala lua iwa sene le lita. Ma le lua tala valu sene le asa ia le masina o mawai. I se whamtalanga mle mtanga luenga o tupe ale malo, o loo whea ngai ma le matai tuwino tau o loa tau suau ui masina taitasi. O le mana o mia tere o le kalsini ma le kiso e kampani wa alele, o le mafua anga leo le si itia pe ilunga o tau o ia o loa. O le vaya sa mumual nei o amatai on wha o ngā laptop o le mea lo whātama whanau sa amatau mai New Zealand. E se fulu computers whea vea e o amatai le whalea o ngā whapitoa mua o ngā wha computer le nu. Sa noas whamtalanga whalawa i tele le sunga pa u tele ai whareti puni, mo le Samatau Next Generation pol SNG. Ele o ai ngā umai ngā whatia masini wha teknolosi. Mātou te whawhetai te le atu i ante o tau, lau tau loto mai i lo tātou nua. Mai se, o tau kulanga o Samatau o lalo vaoa mo antai au. Le ia se manuia o ia i mātou, na o le atua soifua, na te sila fia o tau whinangau. Whawhetai mo o tau o nanga uma, o lea o mātou tauri maina le nei mea lofa tāua, ia whaona po nei, ia mo alo ma whanau o lo tātou nu. Ia foi da vi inga i le atua, o whamanuina o lo tātou o li o le ou mea uma. O le tala lea ma le whalalo, ia whamanuia le atua ia te utou, ma o tau whanau, o tau taito lua, lea tau te manuia ai, ia iai leanga le leo le atua, ia soifua ma ia manuia. O le iai o se computer lab o le amwhaiai o na whaamasani whanau o Samatau. Il whaongai na masini wha teknolosi mol sitia. O le lawa, o le fionga afa ese leo le afa ongai di taiminei. I whaima computer lab, mai o le afa ai el pulea onga, ia mulipola, meki, ma whaonga ele wasenga fitu, ma le wasenga walu i taimioa onga. O le ma au alo Samatau i New Zealand o e tulisifulu wa fetala pe a whatupe pe tai. O ta uel pulenga le SNG o le ua whaonga lawa o le nuu le taiminei. Ona ua whaale tonu whale a onga ai o le ua tapena foi se whale a onga fou. Lau Samoa Entertainment TV mai a pia, se whapoponga o anata mua i le aso atai au i alofa o le tua, e wha soifua ia.